Twongeye gushimira Imana. Tunamshukuru Mungu tena yongeye kuduheza uyu mwanya mwiza ambaye ametupea muda mzuri. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe. Dushimiye umwigisha wacu. Tunashukuru mhubiri wetu. Imana iguhumugisha. Mungu akubariki. Nuko nyine ari ibintu byiza bya Pentecote. Ni vile mambo ni mazuri ya Wapentekote. Twari dukwiye gutahana ibi tukaja kongera tukaja kuza. Ilikuwa ni vizuri tuende na haya ambayo tumepewa na tuende tuyatafakari. Kandi biranejeje. Na pia yanafurahisha. Zatumye ntekereza muri nje. Ilisababisha nifikirie ndani mwangu. Ubona ko kuzana naje kwiga. Nikatambua ya kwamba kuja mahali hapa nilikuja kufunzwa. Mungu akubariki. Tushimiye ibitorero. Tunashukuru kanisa hili. Apotre. Mchungaji mkuu. Imana ibahe. Mungu akubariki. Na mkorana ba reverend. Na wale wote ambao mnaambatana nao reverend. Yesu Mungu awabariki. Na revera kuva mwiki nako Junction. Pia na reverend kutoka Junction. Tunakushimiye kubana nao. Tunakufurahia kuwa nawe. Amen. Amen. Ndababwa mbige nkoresha ariko sinkoresha kinini cyane. Hawajaniambia dakika ambazo nitazitumia lakini sitatumia dakika nyingi. Tusome ijambo ry'Imana tudasoma n'ubundi. Tutasoma neno la Mungu mahali tumesoma. Ni Efeso igice cya mbere. Waefeso sura ya kwanza. Umurongo wa 3. Mstari wa 3. Tusome mu izina rya Yesu. Nasoma kwa jina la Yesu. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye imigisha yose yo mu mwuka yo mu ijuru. Kuko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Amen. Hano hapa tugiye kurebera buke cyane ibyo twakiriye muri Kristo. Tunataka tukague kidogo yale ambayo tumeyapokea ndani ya Kristo. Hari ibyo twakiriye muri Kristo. Kuna yale ambayo tumeyapokea ndani ya Kristo. Yandi magambo, kwa maneno mengine, hari ibintu Imana yaduhereye muri Kristo. Kuna yale mambo ambayo Mungu ametupea ndani ya Yesu Kristo. Muri Kristo, ndani ya Kristo, hari ibyo twakiriye by'Imana. Kuna yale ambayo tumeyapokea ya Mungu. Iyo hataba Kristo, na hakungekuwa Kristo, hari iby'Imana tutari kwakira. Kuna yale ya Mungu hatungeyapokea. Muri mu Kinyamulenge abantu benshi bakunda amata. Kwa mila ya Kinyamulenge watu wengi huwa wanapendelea maziwa. Naje kusanga n'Abakenya barayakunda. Lakini pia na Wakenya wanapenda maziwa. Ariko cyane cyane nyine nk'Abanyamulenge. Sana sana wa ukoo wetu. Uriya mata, maziwa, tuza tuyanywa duciye mu nyana. Huwa tunakunywa maziwa kupitia mtoto wa ng'ombe. Iyo tugiye ndama, yes. Iyo dukeneye gukamika. Na tukihitaji kukamua ng'ombe, twitwaza inyana. Huwa tunapeleka kwanza ndama. Twamara kwitwaza inyana, na tukienda tukiwa na ndama, inka yagira ngo idutere. Na ng'ombe ikitaka kutupea maziwa, yabona inyana yayo, ikiona ndama wake, ikatugirira imbabazi, inaturehemu. Hanyuma tugafata iby'inka, alafu tunachukua mambo ya ng'ombe, duciye mu nyana yayo, kupitia ndama wake. Ko ni kw'iby'Imana, vivyo hivyo mambo ya Mungu, rimwe na rimwe tuza tubibona, mara moja huwa tunapata duciye muri Kristo Yesu, kupitia Kristo Yesu. Tuvuga ngo amen. Amen. Noneho duciye muri Kristo Yesu, na kwa kupitia ndani ya Kristo Yesu, tuzadufata ibyiza, huwa tunapata mazuri. Amatundi ntiyagenewe abantu. Samahani? Amata ntiyagenewe abantu. Maziwa haikuumbiwa wanadamu. Kuri amashereka yagenewe abana. Kama jinsi maziwa ya mama iliumbiwa mtoto mchanga, niko na mata yagenewe inyana zayo. Vivyo hivyo maziwa ya ng'ombe iliumbiwa ndama. Iyo duciye mu nyana, kwa kupitia ndama, tubasha kubona amata, huwa tunapata maziwa. Niko iyo duciye muri Kristo Yesu, vivyo hivyo kupitia Kristo Yesu, twavuga ngo amen. Amen. Tuza tubasha kubona iby'Imana, huwa tunapata mambo ya Mungu duciye aho ngaho, kwa kupitia hapo. Noneho tugiye kurebera bukeya, kwa hiyo tutachunguza vitu kidogo, ibyo twaboneye muri Kristo Yesu, yale ambayo tumeyapata ndani ya Kristo Yesu, cyangwa ibya Kristo Yesu, iby'Imana twaboneye muri Kristo Yesu, wala mambo ya Mungu ambayo tumeyapata ndani ya Kristo Yesu. Buriya
igikorwa cy'Imana cyose aho kiva kikagera n'iciteka ryose. Kazi yoyote ya Mungu ambayo inatoka kwa Mungu ni ya milele. Nta gikorwa Imana izikora gishira. Hakuna kazi wala tendo ambalo Mungu analitenda ambayo inaisha. Kuvuga ngo igikorwa cyose cy'Imana ni iciteka. Inamaanisha tendo lolote la Mungu ni ya milele. Kuko ni igikorwa cy'umwuka. Kwa sababu ni tendo la roho. Kandi umwuka ntuzupfa. Na roho haifi. Kubera ko umwuka udapfa. Kwa sababu roho haifi. Igikorwa cyose Imana ikoze. Na tendo lolote Mungu alitendalo. Kuko ari umwuka. Kwa sababu ni roho. Nakigishira mu mwuka. Pia nayo wanaiweka ndani ya roho. Iyo kigiye mu mwuka. Na ikiingia ndani ya roho. Kibaho iciteka. Inakuwa ya milele. Hanyuma alafu msalaba ni igikorwa cy'umwuka. Ni tendo la roho. Cyakorewe mu mubiri. Ambayo imetendewa ndani ya mwili. Gihinduka iciteka. Na ikageuka ya milele. Kugira ngo umunyamubiri. Ili mtu wa mwili. Yinjire mu mwuka. Aingie ndani ya roho. Ahinduka uiteka. Ageuke mtu wa milele. Amen. Iyo bitaza kuba gutyo. Na haingekuwa hivyo. Kikaba igikorwa cy'umubiri. Inakuwa tendo la mwili. Amen. Amen. Iyo umusaraba uza kuba igikorwa cy'umubiri. Msalaba ingekuwa tendo la mwili. Uba warashize kera. Ungekuwa umemalizika kitambo. Agaciro bufite none. Haingekuwa na thamani kwa leo. Ariko ni igikorwa cy'umubiri. Lakini ni tendo la mwili. Kinjiye mu mwuka. Ambayo imeingizwa ndani ya roho. Na ikageuzwa ya milele. Leo hii umusaraba. Msalaba. Tukiruwa kera. Haiko ya haki. Ahubwo nuwa none. Bali ni ya leo. Tukifite imbaraga kera. Haina nguvu hapo awali. Ahubwo ufite imbaraga none. Bali sasa hii. Imana. Mungu. Tigira kera. Mungu hana mambo ya zamani. Wanda abantu nitwe tugira ibihe bitatu. Watu wanakuwa na nyakati tatu. Tugira igihe cyashize. Nyakati zilizopita. Tukagira igihe turiho. Nyakati tumo ndani. Tukagira n'igihe kizaza. Na nyakati ambapo zitakuja. Twebwe tugira igitondo. Huwa tunakuwa na tukagira manywa. Na tunakuwa na mchana. Tukagira nijoro. Pia na usiku. Ariko Imana. Lakini Mungu tigira igihe cyashize. Hana nyakati zilizopita. Tigira igihe iriho gusa. Hana za sasa. Tigira n'igihe kizaza. Hana nyakati ambazo twebwe kera ntitwari turiho. Sisi hatukuwepo. Uyu munsi turiho. Bali leo tupo. Kandi ntituzahoraho. Na hatutaishi milele. Ariko Imana yo. Lakini Mungu. Twavuga ngo amen. Amen. Yabwiye Mose. Amemwambia Musa. Iramubwira ngo Mose we. Akamwambia Musa. Ubwira abantu ngo. Mwambie watu. Nitwa ndiho. Mimi naitwa nipo. Ndiho. Ndiho. Nipo. Bwira abantu ngo ndiho. Mwambie watu mimi nipo. Ndiho. Nipo. Bivuga ngo je yaririho. Inamaanisha jana alikuwepo. Uyu munsi iriho. Sasa yupo. N'umwaka uzizaba iriho. Na mwaka ujao atakuwepo. Kubera izo mpamvu rero. Na kutakasa sasa. Bavuga ngo amen. Amen. Tigira igihe yagize intege nke. Mungu hana nyakati alikuwa mdhaifu. Tigira n'igihe izogira intege nke. Na hana nyakati ambapo atakuwa mdhaifu. Abantu twagize intege nke kera. Kale tulikuwa wadhaifu watu. Sidukura mu ngobyi ya Edeni. Ikatutoa kwa Eden, shamba la Eden. Kwa sababu ya udhaifu wa watu. Ilisababisha abantu bakurwa mu ngobyi ya Edeni. Watu watolewe kwa shamba la Edeni. Kandi abantu na watu ibintu byose biriho kwisi. Mambo yote ambapo yapo ulimwenguni byari byararemewe abantu. Ilikuwa imeumbwa kwa sababu kwa ajili ya watu. Buriya kiona Imana yaremye izuba n'ukwezi nako yaremye umuco n'umwijima umunsi wa mbere irema gendirema gezime standard. Mungu aliumba mambo tofauti, aliumba nuru na giza kwa siku ya kwanza na mambo mengine tofauti. Wenda umunsi wa kabiri yatandukanye isanzuro ryo hasi n'iryo hejuru, bwa gatatu itandukanye amazi n'inyanja nuko byose birema ku minsi 5. Mambo hayo yote aliyaumba kwa siku 5. Umunsi wa gatandatu siku ya 6 irema umuntu. Ikamuumba mwanadamu. Imaze kurema umuntu. Ilipomuumba mwanadamu imuha bya bindi byose yari yaremye. Ikampea mambo yote ambayo alikuwa ameumbwa ili ayatawale kandi abyimenyereze na azoeleshwe hayo. Inyamaswa nyama abari wo bamugenga wabyo, yeye atawale mnyama. Wewe ndaki ducararemewe gupfa. Hakuna jambo ambalo lilikuwa limeumbiwa kufa.
nta n'ikintu cyari cyararemewe gusaza, na hakuna jambo ambalo lilikuwa limeumbiwa kuzeeka. byari byararemewe kubaho gusa, Yalikuwa yameumbiwa kuishi kandi bikabaho mu rugero rumwe gusa. na iishi kwa kiwango kimoja. Muri Adamu ntiyari umusaza, ntiyari n'umwana, ntiyari n'umusore. Adamu hakuwa mzee, hakuwa mtoto, hakuwa kijana, alikuwa ni hivyo. Ntiyari afite n'imyenda y'umukara cyangwa y'umweru, Hakuwa na mavazi ya mweupe wala ya mweusi, ahubwo ko yari yararemwe, bali jinsi gani alikuwa ameumbwa. ngo amen, Amen. yari yararemwe mu shusho y'Imana, Yeye alikuwa ameumbwa kwa sura ya Mungu, noneho akambara ubwiza na bw'Imana, alikuwa akivaa utukufu wa Mungu, akambara n'imbaraga na z'Imana, alikuwa akivaa nguvu za akambara Mungu. n'ubudahangarwa bw'Imana, Haleluya! Alikuwa anavaa ujasiri wa akambara no Mungu, kuganira n'Imana, alikuwa anavaa kuzungumza akambara na no Mungu. gusurwa n'Imana. Yeye alikuwa anavaa Bwa kutembelewa na bwiza Mungu. bw'Imana yari afite Utukufu wa Mungu alikuwa bwatumaga nao, ibindi byose ilikuwa nasababisha mambo mengine biba munsi yote y'ubutegetsi bwe. iwe chini ya utawala wake. Amen. Noneho yarangiza Kwa hiyo kukamilishwa, akaba nk'umutwaro utwaye ibyo ngibyo, yeye alikuwa kama mtawala ambaye alikuwa habe anatawala no hayo, kubyita amazina. na pia na kuyaita Imana yari majina. yaramuhaye ubushobozi bwo kwita ikintu izina, Mungu alikuwa amempea mamlaka ya kuita jina kandi chochote, kugeza n'uyu munsi Imana ntiraka ubushobozi bwo guha umuntu kwita ikintu izina. na tokea hapo mpaka hadi leo Mungu hajamnyang'anya mwanadamu mamlaka ya kuita jina chochote kile. Umugabo azabyara umwana n'umugore, Mzee na mke wake wanazaa mtoto akamwita izina, na wanamuita jina, ijuru rikabyemera. na mbingu zinayakubali. Baba baramwise ngo ni Mugisha, Wakimuita baraka, ijuru rikaza rihamagara ngo Mugisha we. ni hivyo hata mbingu wanaita Ijuru baraka, ryemera abantu, na mbingu yanakubali. ijuru ryemera abantu. Mbingu inakubali mwanadamu. Twavuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Ubushobozi Imana yahaye abantu Mamlaka ambayo Mungu aliwapea wanadamu ntibuza bushira. haishi. Abandi nabo bakita abana amazina mabi. Wengine wanaita watoto wao majina mabaya. Ejo bundi hano hiki Juzi hapa karibu numvise umugabo wise umwana we Magoro. nilisikia baba ambaye ameita mtoto wake shida, tabu. Bakavuga ngo yitwa Magoro. Alikuwa anamuita yeye ni tabu. No, umuntu akitwa Magoro. Mtu anaitwa tabu. Ijuru ryaza rija guhamagara, Na mbingu ikitaka kuita, igahamagara ngo Magorwa we. naita he tabu. Muzi mpamvu? Je, mnajua ni sababu Ijuru gani? rizaryemera abantu. Mbingu inakubali wanadamu. Hanyuma ibyiza twaboneye mu Mana, Na yale mazuri ambayo tumepata tuvuge cyane Bwana asifiwe. Amen. Nuko Yesu Kristo yaje, Jinsi gani Kristo alija, kandi Yesu Kristo aje na Yesu alipokuja, niwe mpano nkuru twahawe, yeye ndiye zawadi kubwa tuliyopewa. kandi iyo mpano nkuru twahawe Na zawadi hiyo kubwa tuliyopewa, ikubiyemo n'ibindi byose. ndani mwake mna mengi yote. Twakira ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo amen cyane. Bwana asifiwe. Amen. Ikintu Imana yaduhaye gikenewe, Lile jambo Mungu alilotupea ambalo linahitajika. ubundi Imana ntiyazaga kuduheza ikidakenewe. Mungu hajakuja kutupea lile jambo ambalo halihitajiki. Ntabwo Imana yazaga kutugenera ikintu kidakenewe. Mungu hangetupea jambo ambalo halihitajiki. Yarebye ikingira akamaro Aliangalia jambo la maana kuruta ibindi byose. kuliko yote. Muzi ko byari byaragenze rero. Je, mnajua jinsi gani ilikuwepo? Umuntu amaze gucumura, Mtu alipotenda dhambi, yatangiye ubwe kwishaka. Twavuga ngo amen. amen, Agaca mu bitambo bakazana inka, walikuwa wanapitia kwa dhabihu, wanaleta ng'ombe. yabivuze umushumba. Mchungaji aliyasema Buriya ikintu cyatumye inka n'ihene n'intama bidacungura umuntu, iliyosababisha kondoo, mbuzi na ng'ombe isimkomboe harimo mtu, biriya yatubwiye. kuna ndani yale ambayo ametueleza mchungaji. Ikintu cya kabiri cyatumye bidacungura umuntu, Jambo la pili iliyosababisha isikomboe nuko mtu nabyo ubwabyo ni kwa sababu pia nayo byari pekee munsi y'itegeko ry'ibyaha, ilikuwa chini ya mamlaka ya byari dhambi, bifite kamere y'icyaha, ilikuwa na asili ya dhambi, byari bifite inkomoko y'icyaha, na ilikuwa na chemichemi ya dhambi, byari bado. munsi y'ubutware bw'urupfu, Ilikuwa chini ya mamlaka ya byari kifo, munsi
ilikuwa chini y'umuvumo, yego, ya lahana, zari munsi y'amategeko. ilikuwa chini ya amri na sheria. Hanyuma Yesu abona ko, Na alafu Yesu akaona ya cyane kwamba, Bwana asifiwe, haleluya, bidakwiriye ko haistahili ya kwamba umuntu akomeza kwishakashakira. mtu aendelee kutafutisha. Biblia ikavuga ngo nubwo hariho 99, Biblia inasema ya kwamba ingawa kulikuwa ariko hariho n'indi yari izimiye, lakini kulikuwa moja ilikuwa kandi iyo imepotea. yari izimiye Na moja hiyo ilikuwa hagomba imepotea, kuja kwishaka, ni lazima waende kutafuta. kandi uwo agombaga kuja kwishaka Na yule ambaye angeenda kutafuta uwo hiyo, yifitiye urukundo. yeye alikuwa na upendo yake kabisa. Twacunguraga intama twarazitambaga ariko ntizari tukunze. Kondoo zilikuwa zikituokomboa, lakini hazikuwa na upendo kwetu Kandi kweli. intama n'ihene Na kondoo na mbuzi nta nubwo byakuragaho ibyaha, haikuwa na toa, haikuwa na ondoleo la dhambi ahubwo kamwe, byacumaga ibyaha. bali ilikuwa ikifunika dhambi. Dore ko byari bimeze. Angalia jinsi gani ilikuwepo. Iyo umuntu yatambaga umwaka ushize, Kama mtu alikuwa anapeana bazanaga dhabihu ikintu mwaka, bagapfukira ibyaha. ilikuwa inaleta kitu fulani inafunika dhambi. Umusaraba wari uri hariya, Msalaba ilikuwa hapo, kariya ku gatuti ni umusaraba wari uri. kama hapo kwa pulpit ndio ilikuwa. Noneho Nowa yatamba, Na alafu akitoa sadaka, hano bakazana bagapfundikira ibyaha, hapa ilikuwa ikifunikwa kama inafungunika dhambi. bakagenda begera umusaraba, Walikuwa wanaenda wakisogelea Mwaka msalaba. washika. Mwaka ikiisha, bagafungura ibyaha, wanafunua tena, hiyo ilikuwa inafunika dhambi. bagasaba bakabitambira, Na alafu tena wanapeana tena dhabihu, bigasubira bikororoswa. na alafu tena inafunikwa. Umwaka washira, Na mwaka ikiisha, bigasubira bigatikukururwa, tena inafunuliwa tena dhabihu bagasubira hizo, bakabitambira. na tena wanapeana tena dhabihu. Umwaka washira bakabitambira, Mwaka mwingine tena wanapeana ariko bigenda dhabihu, bisatira umusaraba, lakini ilikuwa ikisogea bigenda msalaba, bisatira umusaraba, ilikuwa ikisogelea msalaba, bigenda bisatira ilikuwa umusaraba, ikisogelea ngo msalaba. bigere ku musaraba. Ilipofika kwa Twavuga msalaba, cyane amen, amen, ibyaha byasubiye gutwikwirwa, dhambi haikufunikwa ahubwo tena, byakuweho, haleluya, bali ilitolewa. kandi ntibyakuweho ngo bije hafi, Na haikutolewa ili ahubwo baki karibu, byagikuweho bije kure cyane. bali nipelekwa mbali sana. Umuririmbyi akavuga ngo kuko ijuru ryitaruye isi, Mwimbaji ameimba kama jinsi mbingu ni mbali ngo niko na yajyanye ulimwengu, ibicumuro byacu, hivyo alipeleka kuko mbali dhambi iburasirazuba zetu. hitaruye iburengerazuba. Kama jinsi kaskazini ni mbali na Cyane kusini. Bwana asifiwe. Haleluya. Ntitukaza twikanga ibyaha, Sisi tusitishwe na dhambi tena. kuko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba. Kama jinsi kaskazini na kusini ni mbali, Niyo ibyaha byacu biba, vivyo hivyo Mungu alitoa dhambi kwetu. ntitwobibona, Hatuwezi kuona tena dhambi, ntitwotwegera, haiwezi tena tukaribia. Yego. ntitwokorana nabyo, Hatuwezi tumika nayo tena dhambi, ntitworarana nabyo, hatuwezi lala tena na dhambi kamwe, ntitwocumbika hamwe, hatuwezi kaa pamoja na kuko dhambi, biri kure, kwa sababu imetolewa, imeenda pelekwa mbali, kuko biri kure cyane. kwa sababu iko mbali sana. Amen. Twavuga ngo amen, dutere haleluya standatu Yego. cyane, haleluya, Haleluya. kandi haleluya, Haleluya. cyane haleluya, Haleluya. kandi haleluya, Haleluya. amen. Yesu ikintu yakoze, Yesu lile jambo alilolitenda, yafashe ibyaha alichukua dhambi zetu abidukuraho burundu, akatutoa kabisa, arangije aratweza, alafu akatutakasa duhinduka abera. na tukageuka Uyu munsi watakatifu. turabera, Leo hii sisi ni uyu watakatifu. munsi turabera. Leo hii sisi ni watakatifu. Ubundi Imana Na Mungu tizi turebera mu mubiri, yeye hatuoni kwa mwili, oya, la hasha. Imana izi turebera mu mwuka, Mungu huwa anatutazama ndani ya kandi roho, turebeye mu mwuka na ikitutazama hapo ndani ya izi roho, tubona dufite cya gikorwa cy'iteka ryose. amen, huwa inatuona tukiwa na tendo la milele. Abakorinto Wakorinto, ba mbere, Wakorinto wa kwanza, ba kabiri 5:14, Wakorinto wa pili 5:14, sura 5 na mstari wa 14. Urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose
kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Amen. komeza rimwe geza 17. Endelea Nicyo hadi gituma 17. uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, Yego. nubwo ariko twatekerezaga Kristo. Ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Amen. Ariko nyine ko dushiramo nk'inanga tubanza tukabyinira ico gusa. Ukabwira Imana murebe Imana rurema. Itazi turebera mu mubiri. Angalia jinsi gani Mungu muumbaji ambaye hatutazami kamwe kupitia mwili, Izi turebera mu mwuka. huwa anatutazama kupitia roho. Kandi igikorwa c'umwuka Na tendo la roho ni iteka ryose. ni ya milele. Noneho ndawe dukwiye gutekereza dukurikije amasekuruza. Na sasa hatufikirii kulingana Ahubwo na mwili, badutekereza bakurikije Kristo. bali tunafikiria kulingana na Kristo. Mu yandi magambo, Namaanisha kwa maneno ubundi mengine, tukiriho ku bwacu kwa sasa hatuishi kuko kwa ajili yetu, twarapfuye kwa sababu ngo tumekufa, tumare gupfa, na tulipokufa tusukanwa na Kristo, tukafufuliwa na Kristo, tuzamukana na Kristo. tukapaa na Kristo. Ubu turi mu maririya. Kwa sasa tuko ndani ya Mungu huko. Yesu yakoze ibintu biteye ubwoba. Yesu aliyatenda mambo ya ajabu. Ikintu yakoze, Alilolitenda Yesu, yatuzaniye ibyo twari twarabuze byose. yego, alituletea mambo yote ambayo tulikuwa tumepoteza, Kandi abitugejejeho. na alipofikisha kwetu, Adusaba ikintu kimwe gusa. inatubidi tutue na jambo Adusaba moja. kuzizera. Anatuomba kuyaamini tu, Iyo ubyizeye, na ukiamini hayo, nta yindi formule, hakuna familia nyingine, nta zindi mbaraga, hakuna nguvu nyingine, ni ukuzemera gusa. ni kukubali tu, Warangiza ukabyizera. alafu Iyo unayaamini. ubyizeye rero, Na ukiyaamini hayo, ibyo ngibyo ukiyaamini, hari ikintu kibaho. kuna jambo ambalo linatokea, Uhita uhinduka alafu unageuka umwe mmoja mu bafite uruhare ku Mana. wapo kwa wale ambao wana sehemu mbele za Mungu. Yesu agiye kuza rero, Yesu alipokuja sasa, yarameze nka kurya k'umubyeyi ugiye w'umwana. yeye alikuwa kama mzazi yule ambaye anamtembelea mtoto. Iwacu ruguru murabizi ababyeyi bakuru, Kwetu milimani mnajua wazazi wakuu. ntawuzuji w'umwana ngo agende amaboko masa. Hakuna mzazi ambaye anamtembelea mtoto wake mikono mtupu. Ntibibaho. Haikuwepo. Iyo agiye, Akienda, bamwe baza babyita nimba ari imitwe sinzi ko nobyita. akienda anapeleka na mzigo. Akaza agemuye. Anakuja akimletea mzigo wa chakula fulani. Akaza agemuriye umwana. Anamletea chakula. Akaza agemuriye umwana. Anakuja kumtazama na mzigo wa chakula. Alafu akifika anasema nilikuja kuwatembelea. Narinje kubareba. Nilikuja kuwatazama. Imana mu ijuru ngo ibone Yesu Kristo jino. Mungu mbinguni alipomtazama Kristo akija, arangije aramutekerera. Alafu naye alimpea mzigo. Atekerera Kristo. Akampea mzigo. Azaje ngo guhemba ino. Yeye alikuja kama mtu ambaye anakuja twavuga cyane ngo amen. Zawadia mtu. Yamuhaye umugisha. Alitupea baraka. Irangije rero tuzanira umugisha. Alafu akatuletea na baraka. Yesu yaje yikore nimba novugaga ngo ni gishambagara. Yaje yikeruye ingemu y'umugisha. Yesu alikuja akichukua mzigo wa baraka. Kandi yaje autuzaniye. Na alikuja akituletea mzigo huo. Besa mu yandi magambo. Inamaanisha kwa maneno. Haleluya. Haleluya. Yesu alikuja akichukua. Enda kenera uwo yobona. Alikuwa angalia mtu yule ambaye atampata. Umwakira. Yule ambaye atamtua mzigo huo. Ukuvuga ngo imigisha yose yo mu Mana. Yego, inamaanisha baraka zote za Mungu. Imana yarayifashe. Mungu alichukua baraka hizo. Ishira mu giseke. Ikawekelea ndani ya kitunga. Irangije yikoreza Yesu. Alafu ikamtwika Yesu. Iravuga ngo tiwoje kubana banje usize imigisha. Akasema huwezi kwenda kwa watoto wangu mikono abana banje usize ibyiza byanje. Huwezi kwenda kwa watoto wangu kiacha mazuri yangu. Twavuga cyane amen. Haleluya. None Yesu cyatuzaniye. Yesu lile ambalo alituletea ni umugisha utagabanije. Ni baraka ambayo
si ya kiwango ya chini. kandi umugisha wa Yesu Na baraka ya Yesu iyo utanze akipeana baraka hiyo taza yongera mu mubabaro. yego, na hazidishi tena na machungu. Amen. Amen. Sorry, woshira nk'umukungu. Amen. Haleluya. Tuzamure ibiganza. Haleluya.
Yesu yatuzaniye baraka ambazo Yesu alituletea, hari harimo ibyishimo, na kulikuwa ndani mwake furaha. burya ababyeyi hari igihe bagaza bazana amata, Kwa mara moja wazazi walikuwa wakituletea maziwa, walikuwa wakipeleka maziwa, abandi bakikorera imyumbati, wengine wanapeleka mihogo. twebwe yatuzaniye mu ibyishimo. Sisi Kristo alituletea furaha. Twavuga ngo amen. Ikindi yashizemo n'urukundo. Amen. Aliweka juu yake tena upendo. Ikindi yashizemo, jambo lingine ambalo aliweka kwa mzigo huo, kandi cy'ingenzi, na tena ya muhimu, abantu bari babuze, ambao watu walikuwa wamekosa, n'ubumwe, ni umoja. yazazanye ubumwe, alikuja akituletea umoja, kandi ngo arangishasha ku musaraba, na tena akaenda msalabani kugira ngo atugire umwe, ili atuweke kuwa pamoja. abari babiri, Wale ambao walikuwa ni wawili, abagira umwe, akawaweka kuwa mtu abari mmoja. kure y'amasezerano, Wale ambao walikuwa mbali ya abishize ahadi, hagati hafi y'amasezerano, awakaribishe karibu na n'abari ahadi, bagira umwe. na alafu waweke mtu Uyu munsi mmoja. turi umuntu umwe Kwa sasa tuko mtu mmoja muri Kristo Yesu. ndani ya Kristo Yesu. Ntiyakiri umuyuda, Hakuna tena Myunani nta mugiriki, na hakuna tena Mgiriki, ahubwo twese bali sote. Yesu yatuzaniye igitunga cy'ubumwe. Amen. Alikuja akituletea mzigo wa kuwa wamoja. Uyu munsi turi umwe. Kwa sasa tuko wamoja. Iyo mbonye mwene data azavuga ngo uraho mwene da, Nikiona mpendwa namwambia salama, amani mpendwa. kandi turi umwe twebwe ubwacu, Na sisi tuko wamoja sisi kwa ariko sisi, cyane cyane lakini sana sana tukaba umwe n'Imana Data, tuko wamoja pamoja na tukaba Mungu umwe Baba, n'Umwuka wera. tuko mmoja pamoja na Roho Mtakatifu. Twavuga ngo amen. Amen. Tukaba umwe na Kristo. Na tuko mmoja pamoja na Kristo. Yego. Mu yandi magambo, Kwa maneno mengine, tuvuge cyane amen. amen, Twebwe turi umubiri wa Kristo. sisi ni mwili wa Kristo. Twavuga ngo amen. Amen. Nitwe mubiri wa Kristo. Sisi ni mwili wa Kristo. Mbese umwe ni ugutwi kwa Kristo, Mmoja ni sikio la Kristo, iyo Kristo avuze azayumva. na Kristo akisema wanasikia. Undi ni ukuguru kwa Kristo, Mwingine ni mguu wa Kristo. iyo Kristo ashaka kugira haja, Kristo akitamani kwenda mahali fulani, azamubwira ngo genda. anamwambia enenda. Undi ni akanwa ka Kristo, Mwingine anakuwa mkono wa Kristo. iyo Kristo akeneye kugira icyo avuga, Kristo akitamani kutamka azavuga ngo neno, mvugira. anamwambia hebu nene kwa mahali yangu. Sisi tulikuwa moja na Kristo. Amen. Twabaye umwe na Kristo. Sisi ni mmoja na Kristo. Turi ingingo zubatse umubiri wa Kristo. Sisi ni viungo ambavyo vinajenga mwili wa Kristo. Ibintu Bibiliya izivuga rimwe nzanumva bisa n'ibikomeye. Mara moja kuna mambo ambayo Biblia inasema ambayo ni magumu. Ubundi Kristo ntakigira umubiri ino, Kwa kawaida Kristo hana mwili huku, ariko umubiri wa Kristo ni twebwe. lakini mwili wa Kristo ni sisi. Urashaka kureba Kristo na mwisi? Je, unatamani kumwona Kristo huku Reba ulimwenguni? umuvandimwe wawe wakishijwe, Angalia ndugu mpendwa ambaye ameokoka. uzamubonamo Kristo. Utamuona ndani mwake Kristo. Tuvuga cyane haleluya. Iyo urebye mugenzi wawe, Na ukimtazama ndugu yako, uzubona ndi, je, unamuona mtu gani? aho uzubona impuhwe za Kristo muri we. Je, unaona fadhili za Mungu ndani mwake? Byari byiza ngo ubwo Kristo yatuzaniye yaje kutugira umwe, Ingekuwa vyema jinsi gani Kristo alikuja kufanya mtu mmoja, tuba umwe. nasi tuwe mmoja. Hanyuma arangije Alipokamilisha, adusigira ijambo. akatuachia neno. Iryo ryo reka tureke, Neno hilo acha tuachie, yotwara amasaha yose. itachukua muda mrefu Runyambara ambwiye ngo tugihorere nyine, tukamilishe. ariko mu magambo rimwe yasize Neno moja ya yale maneno ambayo ameacha, yaravuze ngo simbasiga nk'imfubyi, alisema na sitawaacha nyinyi kama yatima. kandi Na tena habe nubwo mubona ngiye ingalau mnaniona mimi nikienda, ni ukugira ngo nihishe abisi, ni ili tu nijifiche wa ulimwengu, ariko mwebweho lakini nyinyi nzahita ngaruka.
mtaniona nitarudi, kandi ningaruka na nikirudi muzombona. mtaniona. Abisi bote bazombona, Wa ulimwengu ariko hawataniona, mwebwe muzombona. lakini nyinyi mtaniona. Twavuga ngo amen. Kwa maneno mengine, Dufite uburenganzira bwo kubona Yesu. sisi tuna ruhusa ya kumuona Yesu. Ariko ijambo rimwe nyine ndangirijeho, Lakini neno moja kwa kukamilisha yasize avuze, ambayo aliacha akisema, yaravuze ngo alisema ya kwamba nubwo ngiye ingalao ngiye kubategurira, ninaenda kuwaandalia, sinabazaniye ibyiza no gusa, sije waletea mazuri huku tu pekee, ahubwo mu minsi mikeya bali kwa siku chache nzoza mbajane nitakuja kuwachukua, tuje kubana, alafu twende kwa Baba. mube musigaye bukeya, Mubaki tu kwa muda mfupi, mudashikira hatateguye, musifike mahali ya ahubwo ngende kuandaliwa. mbategurire Hata mimi niende mu minsi niwaandalie mikeya, kwa siku chache tu, sasa mbatware nitakuja kuwachukua nahondi mahali ambapo namwe nitaishi muzabeyo. nanya mwisho. Ibyo nibyo byiringiro by'abakirisitu, Hayo ndio matumaini ya uwo niwo Mkristo, mugisha w'abakirisitu, na hiyo ndio baraka ya izo nizo Wakristo. mbaraga z'abakirisitu, Hizo ndizo nguvu za ubwo nibwo Wakristo, bwiza bw'abakirisitu, hiyo ndio utukufu wa ayo niyo Wakristo, mahoro y'abakirisitu. hiyo ndio amani ya Nuko Wakristo. Yesu awari Ni kwa sababu mahali Yesu azaza yuko kudutwara, atakuja tukaza kutuchukua, kubana nawe iteka. tukae naye milele. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. turagushima mwami data twese uri mwijuru.